John Moya Kariuki uria ukinyirio mbere ya mucirithania Justus Kituku agomeirwo ni thitango kenda igoti rikirwo gatagati ka mweri wa kanana na mweri wa Dithemba mwaka muhituku ni etuire abithaa wa maigirira mbere ya Muhunjia munene George Kaosong'ethe wa kanitha wa Ambassadors for Christ Fellowship mwena wa Waguthu gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu. Uliweza kujiwasilisha kama afisa polisi. Ihinda-ini riu igoti rikirwo ati Kariuki ni akoretwo akirutira mikana amemba aingi a kanitha uyu wa Ambassadors for Christ mari mawira-ini mao. Ona kuri uguo Kariuki ni areganire na mahitia macio mothe na arekererio na bodi ya ciringi 200,000 kana kindu kia muigana wa ciringi 100,000. Riu cira uyu ukiambia guthikiririo tariki 3 mweri wa gatatu mwaka uyu. Mweri wa gatano mwaka muhituku arumiriri kenda kanitha ucio wa Annointed Christian Fellowship aria maumite kanitha-ini wa Ambassadors for Christ Fellowship mwaka wa 2008 ni makinyirio igoti-ini riri ria Kiambu thutha wa igeria riao ria guthararia mitha kanitha-ini wa Ambassadors uria utongoragio ni senior pastor George Kamau kuringa ihiga. Assault by the prosecution counsel for the reason given and or for the IGO, that is the investigating officer, to swear an affidavit to this effect. Handu-ini ha Kameme TV riakwa ni Ngigi wa Kinyanjui.